Povodom ovih optužbi oglasilo se i Ministarstvo odbrane Hrvatske Republike Herceg-Bosne saopštenjem u kome se kaže: U selu Herama, snažnom vojnom uporištu Mosa, blizu godinu dana ne živi civilno pučanstvo koje se zbog blizine crte razgraničenja preselilo u gradove Konjic i Jablancu, a u sve stambene objekte u selu smjestili su se pripadnici Mosa. Iz sela Hera pokretale su se već više mjeseci terorističke akcije Mosa u kojima je stradalo više branitelja HVO-a i nenaoružanih hrvatskih civila. Prisiljeni da uzvrate na jučerašnju snažnu ofenzivu Mosa, pripadnici HVO-a prilikom ovladavanja Herama nisu, opetujemo, nailazili na muslimanske civile, već isključivo na snage Mosa koje su od svake kuće u tom selu bile stvorile vojne objekte. Stoga neistinito priopćenje 6. korpusa muslimanske vojske predstavlja tek jednu u nizu njihovih podvala na račun postrojba HVO-a s nakanom da se pozornost svjetske javnosti skrene s muslimanske agresije na hrvatske prostore u Bosni i Hercegovini te genocidnih zločina nad hrvatskim narodom, kaže se na kraju priopćenja.